Hagajing lekai ICC Cricket World Cup T20 hapring ke Oman Persia ika Scotland. Haba pai syakane gajing lekai ke Scotland kala khur ke nam job hadin bagalala bat lim sup ia ke Oman dah new weekend. Badha kan gajing lekai Brandon orang lekai ke Scotland ulala bat kamai hadun riu away runs. Banding bang gajing job ke Scotland kadang don Jingerman bani urung syaka Super 8. Hagajing lekai hapring ke West Indies Persia ika Uganda. Hagan gajing lekai ke West Indies kala khur ke nam job hadin bagalala bat lim sup ia ke Uganda hadu shispa live sauron. Haga baga Uganda hagan gajing lekai kala bat kamai tang live kendai ron pada hab baro ki weekend. Bat kani kadai ru ke lowest score hagajing lekai T20 World Cup rengkat bat kari Netherlands. Pada hagan gajing lekai urang kawang bol juga West Indies su Akil Hossein ulayo ban khur hadu sun weekend lagi saw over but I tangkat way runs. Agawai par gajing lekai T20 World Cup hapring ke India Persia ke Pakistan. Bad kani kadai ru gajing lekai World Cup ke Basyong Shidbha. Haba pai syakane gajing lekai ke Pakistan kala job ia tos. Bad kala jet ban bol nengkong. Aga palitit jong ke India kirang kawang bol jong ke Pakistan. Ki Khlem ailat ia kirang tit jong ke India ban ile kai bha. Aga ba kirang tit jong ke India kilala ban kamai tang shispa khat kendai runs bar hab baro ki weekend. Bat kumjuru kapal tit jong ke Pakistan kirang kawang bol jong ke India. Ki Khlem ailat ya kirang tit jong ke Pakistan hagaba ke Pakistan kalala ban kamai tang shispa khat lairon nagi ang pro over. Hagaba ke India ke job ya kan ke cing lekai dah run. Pada hagan ke cing lekai Jasprit Bumrah ulala ban ile kai bha hagaba ulala ban khur hadu live wicket nagi saw over bat ai tang khat saw run. Baling bagan ke nam rem ke Pakistan kadang cingai bani urung syaka Super 8.